Jiribam the Sahi Sigi me Ahumdagi Horakiba, Kangloki Rangasuna, Nasi Paubada, Manipurgi border town ama Oriba, Lamdam Asidasu Sauna Chatting Pidi. Kahina Pamdaba Todu Watokaya Tokidrabasu, Jila Asiki Manu Hanjina Kundaba Muekaya, Jiri Mayol the Sanga Pamloduna Lenaki. Borobekra subdivision Amadi Jiribam subdivision gi, Kungang Karagi Muising, Masa Masagi Jumsing the Hanjinaduna. Laina Krabasu, Jiribam subdivision gi Manung Chanba, Tamenglong district at Tainaba Kungang Ahungi, Mio Humbutanadi, Hojiksu, Vidyanagar Multipurpose Sports Complex Sangja Pamloduna Lady. Lady be in Sing Asibu, District Administration, Security Forces, Lanai Loop Sing, Amadi, Mahedoi Loop Kayana, Angamba Takta Mateng Piduna, in Metsing Tengwang Pirabasu, Pen the Begi Kolau, Maruena, Masamasagi Jumda Haningbagi Apambadi, Tatana Pongdokli. Amaramda, District Administration gi Maikidagi, Lambi Tongi Kudong Chadaba, Amadi, Security ki Kudong Chadaba Kayana, in Metsingbu Masamasagi Jumda Hanbagi, Ayaba Pidri. Chairak Asida, Ngarang, Haibadi, November Tanatrokta, West Tripuragi, Sebao Sahayata Parisat NGO Amagi General Secretary, Swasta Dasna Luchingba, Mio Nipana Sabat Team Amana, Manipur Toliba Kangluki Irang Asida, Relief Camp Singdal Sangjapam Lauduna Leriba, Inmet Singi, Maruena, Angang Singi Damak, Ningthamgi Pirol, Amul Milk Powder, Amadi, Atay Chana Thana Polom Kaya Puduna, Numijum Matung the Jiribam the Tonglaki. Makoibu, Manipur State Rural Livelihood Mission gi State Mission Director N Bandanagi Miang Makada, Jiribam Block Mission Manager na Chobotodang Lauduna, Singdong Lekai the Leba, Deputy Commissioner gi Office ta Okpagi Thoram Masu Pangtoki. Thoramada, District Administration gi Maikay Dagi, SDC Debananda, Superintendent of Police A. Ghanashyam Sharma, Jiribam Municipal Council Executive Officer Ngathem Biswajit, 87 Battalion CRPF ki Commanding Officer Tapan Kumar, Amadi MSRLM gi Block Mission Manager Wahengbam Premchan Amadi Atay Saknaiba Kaya Susarugyaki. Loinana MSRLM gi Maikay Dagi Sebao Sahayata Parisat ki members ng Bukudol Port Piduna Ikay Kumnaraba Matungda Amuhana DC Office Tagi Kongsala Matungda Vidyanagar Multipurpose Sports Complex ta Leriba Angang Taranipanda Ningthamgi Pirol Amadi Tengbang gi Polam Kaya Su Kusinaram ki. Tungda Haukiba Hing Asima, Jiribam the Potharaba Tungda, 87 Battalion CRPF na Ningtina, Ngak Senduna, Imphal Gidama, Ngasi Ayuk Changsin Ki. Tripura stands with Manipur, Haiba Misanda, Sebao Sahita Parisat ki Maikay Dagi, Paumising the Pongdulambagi Matungina, Kangluki Irang Asida Sokalaba, Saurak na Angang Lisingamaga Changarom, Tengbang Asipi na Taurang Tauri, Lonana, Haidiba Tengbang Ipolam Singasi, Tripura State Kimapong Kayada Kundariba Mue Kayana Donat Taubirakpani, Pongdok Lamki. Amadi, Asigu Makangluki Irang Asi, Warasin Ama Poraktuna, Tangdu Laitaba State Ama, Atuba Matamda Uheningbagi Apamasu Pongdok Lamki. Kangluki Irang Asina Maram Oiduna, Sahi Amagi Manungda Amutang Tokpa, Ningol Oibising Amadi, Mabung Mopa Oibisingi Kwaidagi, Singta Ninga Oiba, Ningol Chako Bagi Toram, Jiribam the Su, Sahi Asigi Oina Pangtok Nakide. Mamangagi Matam Singdadi, Lanai Loop Sing, Civil Society Organization Kayana, Lamdamasida Kundamina Riba Purup Kayagi Ningol Obisingi, Ningol Chako Bapangtok Naramlabasu, Kumsi Sahigi Oina di Lepki. Amadi, Lanai Imung Manungi Mio Singnasu, Tauram Asi, Pangtok Nakide. Amaramda, Lamdam Asigi Laurok Tha, Jorapa Matam Asida, Haukiba Hingdagi Jiribamda, Palapna Nong Churak Pasina, Laumi Kayagi Tamoida, Kauba Honaraba Pokaya Asibu, Kahena Amang Atato Lagadra Hainami Paiba Poknari. Low Lingba Matamda, Kumginong Nintina Chukidaba, Amadi, Itaila Kongi Kudong Sabaletaba District Asigi, Laumi Sina, Satok Hantagadra Singaduna Ladingi Matam Asida, Nong Amuk Susilak Pasina, Satok Karadi Sodan Hantaragani. Masimakti, Mahusagi, Kalda, Akaiba Pibagi Saktam Amani Hainingi. Maramaduna, Mahusagi Kalasibu Kahandana Tamnabagi Damak, Umang Koktopagi Hainabi Tadokpa, Amadi, Uwa Matiksana Tabagi Hainabi Tamduna, Green Revolution da, Mai on Sidma Matam Yore, Hainingi.